Please come to RO table for postal ballot counting. No, अच्छे दिन for the Congress and for Goenkar in 27 is definitely coming. But for अच्छे din, all of us should also realize and identify where we have failed, what failed us, why we failed, who were the elements, internal, external, whoever, they need to be basically chalked out, checked systematically. And आमकां confidence हा आज लोक या बीजेपी सरकारा विरुद्ध असा कितले पैसे दिवू, कितले दुडू दिवू, कितली धमकी दिवू, लोक भायर सरलेले आसा अगेन्स्ट दिस गव्हर्नमेंट and we will make sure that 27 we win the state of Goa under grand opposition alliance. गोवा मोठे मेन हे गोंयकारा पासत गोवा जायच एक टाइम जाले जाल्यार हे मुखार आमी 27 will win it hands down. Definitely wherever we have lost, Amit Patkar himself has travelled all across the state. His role as party president is to travel all across the state. So definitely whatever needs to be done in the interest of the Congress party will be done. We need to introspect. Let the results come. Personally, I believe what happened in Kurcharem, he would possibly be better to explain. But we are confident that all the seats that we are winning with good majority. आणि आज लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, they have basically shown जे आमचे मदें डिवायड करपाक सोदताले थोडेशे हे अजेंडा घेवन they have given them a briefing. एक राउंड आफ्टर completion of first round, Congress candidate lead by 755 votes. आणि सेकंड राउंड आता चालू आसा आणि माझ्या माहिती प्रमाणे साधारणशी आम्ही 1,500 पर्यंत लीड वयतले. टफ आशिल्ले इलेक्शन सीएम बी येवन कांयच अस्तार जावना. सीएम सुद्दां येवन ज्या बुथार सीएमान व्हडली पब्लीक मिटींग केल्ली त्या बुथाचेर काँग्रेस कॅन्डिडेट अरावंड 90 वोट्स लीड आसा. तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्ले की तुमकां चॅलेंज केल्ली सीएमान कितें जालें? चॅलेंज केल्ले आमकां बाबून चॅलेंज केली. सो कांयच असर पडना तांचेर, उलट तांचे चांगलाट आयले. चॅलेंजी प्रत्युत्तर तूं कितें दिवपाक सोदता? प्रत्युत्तर आता लोकांनी दिल्ले आसा. अरे जो जीता वही सिकंदर आणि उतर आनी त्यांक पट कापट मरे इल्ले ते थिंगा कोट्यांनी बॅग घेन इल्ले पैसे घेन आणि चाय पिया समोसा खाया इतना चर्चा किया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ. उनको भेजा घर. म्हणजे जे मतदारसंघात ज्या बुथाचेर मुखेलमंत्री येयल्लो त्या बुथार पासून आमी जिखले. हितून दाखोवन दिता लोकांचो प्रेम, जे काम आणि कर्तव्य जबाब संजू जे आमी ह्या मतदारसंघात केलेले आसा थोडेशे डायवर्ट करपाक जायती चर्चा जाल्ली. आय वॉज कॉन्फिडंट and after 15 years we have won this seat and we are confident that the Congress party will win several more seats.